tuende. Wangapi wanasema wasaliti waende. Na mimi niseme, wewe chifu ya Kamwangi, ati unaambiwa na mheshimiwa utume vijana hapa kutupa mawe kwa kina mama. Ushindwe wewe chief. Hiyo hapana kazi yako. Kazi yako ni kusaidia vijana wapate vitambulisho, sio kupanga mawe. Na hiyo siasa ya kutupa mawe inapangwa na William Ruto hapa kwa mlima. Ndio watoto wetu wapigane, hata tukubali kupigana. Nemogwetekera kuhurana nake. Mimi nauliza mheshimiwa, wewe unatuma vijana hapa kutupa mawe. William Ruto ndiye amekutuma, anapeleka vijana yake jeshi, anapeleka vijana yake polisi ya kwao. Alafu wewe anakupa pesa uwapatie watupe mawe. Ni ujinga si ujinga? Modo shone atakuwa atakuwa wana. Ate ciana cia kwao, cia Ruto, iratwarwo jeshi, igatwarwo borithi, ikaheo mawira Australia, ikaheo wira Germany, na kamojumbe akanegerwo mbeca, anegere ciana cito cikie mahiga. Nego tohothera uru kati go tohothera uru. Nemo gwetekera. Jezimbo. Nyinyi Janzi ndio dawa ya Kasongo. Na tunataka kusema, nataka niseme, hao vijana wetu wapewe vitambulisho, wachukue kura, ndio watasaidia sisi kufukuza Kasongo. Kasongo ni one term si one term. Ni one term si one term. Wangapi wanasema Kasongo ni one term? Fanya namna hii, one term. Mimi niulize watu ya Kamwangi, nyinyi ndio mnatuma mheshimiwa akauze nyinyi kwa Ruto? Amwedia ni amure hagira mbeca? Nimokwa ndio kwa Ruto rege. Modo ciara twedia kendia rorere. Akihangira nda yake we mwene. Athuri mwegoko. Muretekera modo ciendie ciana cito na atimia ito ne kebeca na nywe mweku athuri. Momwete momukanie. Momwere ona bara ya mau yari tuhire ni andu aremendagia ruriri, aremetagwo ngati na tukunia. Neguo modo cio ne mwendia ruriri kati mwendia ruriri. Nemokamoigata. Ni aigana magokira tene kumoigata. Harambee. Na mimi niseme, yule mheshimiwa katika mlima Kenya atatumika kuleta vita kwa mikutano ya Rigathi Gachagua. Siasa yako itafika mwisho siku hiyo. Negwadwa ito. Mimi nataka nitangazie waheshimiwa, William Ruto ametumia nyinyi kupitisha finance bill ya kunyanyasa hawa. William Ruto ametumia nyinyi kurudisha pombe na huwa watoto wetu. William Ruto ametumia nyinyi kuharibu hospitali. Juzi kumekufa mtoto hapa kwa hospitali. William Ruto ametumia nyinyi kuharibu masomo ya university. Anaendelea kutumia nyinyi kutuma vijana kuleta vita hapa kwa mlima. Na sisi tumeamua kama watu ya mlima, vijana mbo, mutalinda mikutano yetu. Kama polisi hawako tayari kulinda mikutano yetu kutoka kwa wahuni wale William Ruto anatumia waheshimiwa, hao vijana ya nyumba hii yetu, hawa ni ciana cia itungati nimakugitira micemanio yitu. Vijana mbo. Aterere mondo cio no amahedika atu amaheni. Ni atuhenirie kana atuhenirie. Okire na kirekaniro agetuna ni muhonoku. Kube yare ngare hubete rwake. Na niĩ Rigathi wa Gachagua nĩ ndamũrehire gũkũ nĩ horoma. Ndoka gũkũ andũ akamwagi gũcunga mũhera. Andũ a nyũmba itũ mũnjohere. Mũndũ ũcio rani nĩ ahenirie na ningĩ mũhĩtithia. Nĩ mwonjohera. Nĩ mwandekera. Niĩ ndigacokera mahĩtia macio rĩngĩ. Gwĩka mahĩtia ti ũru. Ũru nĩ gwĩka atĩa? Twathire ũhiki na ngari yene. Twakinya Rũĩ agĩtwĩra tume. Rĩu nĩ tũrohĩgire. Tũrathondeka ngari itũ. Kiama gitu, kia nyumba itu, gĩtagwo atĩa? Nĩ mũĩ rũri rwakĩo?
Dauga DCP ukanyita gotoka ugasikiza ground. DCP 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 Andu akwa Mwangi wira uyu wa nyumba ino itu wa kumigitira nie nigugeria no mumenye mundu ria twahurana nake ni mundu muru na ndiageretie nginya gutugera ngero no nie ndigwetigira tondu ndingeigeria guoya nyumba ino itu ni athira niguo andu aka Mwangi ndanyita rwathathia ni mukomereria mateke andu a nyumba itu ndanyita rwathathia ni mukomereria mateke neigana mroga ni mukomereria mateke. Mimi nataka niseme ndimwira mutikamake nyumba ino itu ndimenyitithanitie yothe iraria giki kuria Meru mundu gwitwo Peter Munya Mithika Lentore Kawira Mwangasa tuli kindu giki kuria Embu Justin Muturi mwanake ogwitwo Mukonji tuli kindu giki goko kirima-indi ndina anake akwa bata Karungo wa Thang'wa John Methu John Nyuto mundu ogwitwo Murango gitungati gitu gwitwo Gacheri ndina njamba cia ruriri nyumba ino yothe ndimenyitithanitie iraria giki riu ndirari kuria Ikamba ni muranyonire ndirari gucaria arata andu acio Ikamba ni kasini citu tunyitane nao tunyitane na Ikamba thiete kuria Mathai ngacaria arata ngathie Githii ngacaria Matiangi na arata ngathie kwa Baruhia ngacaria Wamarwa tondu mundu uyu arendaga tumbanirwo ni nyumba iria ingi uria atwekire 207 nani ndirauga ndingitikira mwanjigua mwitikire tunyitane tutikagayukane jaria arata nigetha tunyitane tuingate mundu uyu turikanie nake kufinish kuba kufinish ku hau niho muri andu aitu ni tukunyitana ni tugwitikira kugayanio na ninataka nitoe onyo katika hii mlima. Huyu William Ruto amepanga kuanzisha vyama ndio agawe sisi, na hiyo chama itatengenezwa mpya. Hiyo ni wheelbarrow ya green, igine ni wheelbarrow nyekundu. Kiama gitu negeke icio ingi ciothe ni cia Ruto. Kiria gia Kionjore ni kia Ruto, gia Kabogo ni gia Ruto, gia Kuria ile mutio ni kia Ruto. Acio ni jaguti cia Ruto. Ateneke atemoga neke atemoga neke kuba ne moe motigete kiria andu aitu Ruto atugayanie ne moe mwaka wa 1992 athuria muthuri ore ya kumenya twagayukanire Kenneth Matiba na Mwai wa Kibaki Moi agituhota ni uhoro ama kura ya kirima ndi kugayanio ego ikyo gikabu giki na kiama giki na mutongoria uyu ni twaiguithania koguo mwaigua kiama kianjiririo Murang'a mukamenya kiu ni kia Ruto, mwaigua kianjiririo Kirinyaga kiu ni kia Ruto. Mundu ni ndimuwi ndiramuonera 18 ni ndimuwi muno gutiri undu wake itoi maria mothe aratubangira na tige Ngai ahutirie ngeruta urume ino nyumba itu ni kunina arenda kumenina neguo demokanie we William Ruto tigana na nyumba ino itu. Nyumba ino itu ni nyumba ndathime, nyumba ino itu ya Gikuyu na Mobi ni nyumba ndathime. Turaguteithirie we turakunengera ruhiu rwa gututongoria uroya ruhiu ruu kunina nyumba ino itu. Huyu William Ruto tulimpatia kisu ya uongozi, anatumia hiyo kisu kumaliza jamii yetu. Andu aitu othe ara marabutirwo mawira, borithi OCS yothe marabutwo, maospidi marabutwo, macio marabutwo. Ndarenda kuona andu a nyumba itu arabu mojumbe wanyu amumage thutha akimuinagira aconoke kada gaconoke kongetuika atia William Ruto akihurira akirina nyumba itu na nyumba muramuhurira ngita mukimukumagia mukimugocaga mukimuturagiria maru ni orimukati orimu Kasongo aende asiende, wasaliti waende wasiende.
Nimukujararia mũmbunge mwega, nimukujararia mũmbunge mwega. Sasa hapa niko na bwana Mbote anataka kiti